Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC Mendasngi ka arpa atrik kelingkot Raja Afwan Rio Kalapenong ing Nongialam ba Hamau Kerwat Southwest Castles District. Nakabenta ban penkala ni kecing ki halor kecing penkala ke Sarkar BJP ya Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA Shaka VBG Ramji Scheme. President ke MPCC Uba Vincent Achpala bakran chik ba Ula batai bagni ke jingle ke Sarkar BJP kalong ke jingle don bor ke bedok besok ke syutre bela man kesngi ula banjur bagi MGNREGA kamde ke skim ban yo jimentoi tang khandiat ngut hari ketika an ke badi hok bagi ba kin yo bantre hagani ke jingelang lakran ru halor ke jingerap ke skim MGNREGA ki hajar kilong yang ha Southwest Castles District kam tam hagi shnong nong kendong kinong kran hagani ke sngi ke lokdo bagi jing terwa ya ke VBG Ramji scheme kedon ke jing bom khot ke pendong ke jing bom shanya hagajing pun ko bor bashisha nak benta kinong kendong hagani ke jingelang ke seng congress kalong ru ke sen jam ke bakrau ya ke seng namar bakidon katu ke ningut ke riu khmat ke badai nak ke district ke bala Pynïasoh ila de hagani ke seng kini ke barung sha ke seng congress ke genthop Udanis Nongset retired joint director education department ke Sarkar jila ba barrister Tharnyang ubadei unoya khon election MDC na ka Khnam haus na aja pusau sngap honlang khalingdo assistant lecturer Laban Assamese High Secondary School but Kordalian khalingdo vice president barim ke Trinamool Congress mau kurban ka MPCC kalau pendikinaru banai persya ya kejing persyang ban pentrot bor ke MGNREGA la kolong ban mi badan niling ba kitanat sensyar ba bat kular ban penjur ke jing ki jongka banyada ya ka hok keburam bat kejing im jong inong shong hanong kendong